Mi smo na lokalitetu vrela rijeke Bunice, koje nastaje ispod visokog krškog odsjeka koji je visoko negdje oko relativne visine 250 metara. Karstifikovano i na površini bezvodno. Ovo vrelo je zapravo bočatnog oblika po sistemu isticanja vode je estavela. Jer vode izlaze ascendentno iz nižih u više etaže i obrazuju jednu akumulaciju izvorske vode ili krške vode u ovom prostoru koje obrazuju zapravo tipičnu rijeku krškog tipa sa negdje oko 2,5 metra kubna sekunda prosječnog proticaja. Ove vode porijeklo ili genezu iz krške zaleđine istočne Hercegovine prema Fatničkom polju i Dabarskom polju i ona u tom kontekstu nema hidrološke veze sa Bunom, iako je njena pritoka. Bunica po svom karakteru isticanja je estavela, što znači da se voda nakuplja u unutrašnjosti u velikim rezervoarima vode koja pod vrlo visokim hidrostatskim pritiskom izlazi na površinu i u vrlo visokim vodama ona izbacuje ovdje i stup vode visoki do 10 metara. Dakle, pod vrlo visokim pritiskom i izbacuje ogromnu količinu vode. Tom vodom napaja se ili obrazuje se odmah riječni tok koji, rekao smo, ima oko 2,5 metra kubna prosječnog vodostaja, a maksimalnog negdje do oko 15 metara kubni. I ovo vrelo, s obzirom na karakter i količinu vode koju daje, u narodu se to veoma često naziva krupac. Veoma je ilustrativno i nalazi se u jednom amfiteatralnom okruženju, pa po turističko-identifikacionom elementu voda je osnovni faktor. I ona je u posljednje vrijeme predstavlja magnet za obilazak znatiželjnika i ljubitelja prirode, a usput smo vidjeli da se na ovim prostorima i grade određeni turistički objekti, istina koji nemaju svoje elemente uklapanja u ovaj prirodni ambijent koji je zapravo zaštićeno područje zajedno sa Bunom i ušćem Neretve u kojoj se Buna uliva. Nalazimo se u zaštićenom prostoru porječja rijeke Bunice, porječja rijeke Bune koja je okosnica i rijeci Bunici i sa lijeve strane Neretve, i to je sve zajedno kompleks koji je zaštićen još davne 1963. godine u popisu zaštićenih prostora, što je kasnije naslijedila Federacija Bosne i Hercegovine. Trenutno iza nas ili pored nas teče rijeka Bunica koja ima izvor ispod Krešnjačkog odsjeka i po tipu to je voklijski izvor, odnosno vrelo, a po mehanizmu to je estavela. Ovaj prostor i sa vodom, naravno i dolinom Bunice, je i turistički vrlo atraktivan iz razloga što veoma veliki broj stanovnika u zadnje posebno vrijeme dolazi vrlo često i posjećuje ovaj prostor. Nekada iz razloga ribolova, danas više iz razloga razgledavanja ovoga prostora. I ovo predstavlja sad jedan turistički motiv zajedno sa Bunom i dolinom Neretve. Naša trenutna pozicija je vrelo rijeke Bune, koje izvire ispod vrlo moćnog blokovskog tipa krškog odsjeka, pa se u naučnoj hidrološkoj literaturi ovakav tip izvora naziva voklijskim, a s obzirom da ono izlazi iz
jednog velikog zjapećeg otvora oblika pećine, onda kažemo da je ono pećinskog tipa. Što se tiče izlaza ili isticanja vode, ono je kombinacija izvora i vrela. Sa površine mi zapravo vidimo da voda izvire, a ona zapravo vrije, ili drugim riječima ona pod vrlo visokim hidrostatskim pritiskom izlazi iz unutrašnjosti krških šupljina i na taj način mi zapravo govorimo da je ovo kombinacija izvora i vrela. Razlog ovome jeste što se donja krška eroziona baza u ovim masivnim krešćacima s krašćavanjem produbila i niže nego što je nivo izlaska vode ili isticanja vode iz ovog pećinskog sistema. Ovaj sistem izvora je nastao skrašćavanjem sa gornje ili gornjih horizonata prema donjim horizontima iz razloga što ovdje na ovom krešćačkom odseku mi možemo vidjeti dvije krške baze erozionog skrašćavanja i to jednu koja se nalazi neposredno iznad ovoga izvora i to u obliku paraklaze koja je povremeno suva i povremeno vlažna. I ono dokazuje da je zapravo ovo skrašćavanje išlo iz gornjih prema donjim horizontima. I gore na površini i vidimo još jednu veliku pukotinu iz kojih voda više ne izlazi, to je stalno suha zona. Na ovaj način je zapravo nastalo ovo vrelo koje je vrlo izdašno. Prosječno u toku godine daje oko 5 metara kubnih sekundi vode, maksimalno 25 metara kubnih sekundi, a vrlo visoke vode neki spominju podatak da su iznosile nekada i do otprilike 40 metara kubnih sekundi. Ove vrlo visoke vode nastaju u vrijeme intenzivnog otapanja snijega u kombinaciji sa padavinama, i to kišnim padavinama, koje se procjeđuju iz nevesinskog polja prema dubljim horizontima. I ovo je zapravo nastavak rijeke Zalomke koja na ovom prostoru, jednog dijela Zalomke koja na ovom prostoru ističe. Ova rijeka je veoma bitna iz razloga što ona čini jednu veliku hidrološku okosnicu u dužini oko 9 km i ulijeva se u rijeku Neretvu i možemo još napomenuti sljedeće, da je ovo jedinstven primjer kod nas u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, da ovakav izvor može davati ovoliku količinu vode koji praktično formira riječni tok odmah po svom izlasku. Iz svih ovih razloga, ovaj prostor je s pravom uvršten u zaštićena područja Bosne i Hercegovine, davno još 50. godina i koje smo mi kasnije naslijedili. Međutim, moramo ovdje istaći jednu činjenicu, a to je da s obzirom na nivo zaštite ne prate svi antropogeni projekti na ovom prostoru takav nivo zaštite. Jer se prostornim planom ovo trebalo riješiti da se svi ovi objekti ovdje koji se uklope u krško zaleđe. Iz ovih razloga je ovaj prostor zajedno sa ovim urbanim ansamblom, tekijom koja se nalazi neposredno ispod ovog krešćačkog odseka, je zapravo spomenik prirode, ali spomenik, što se kaže, prirodnog nasljeđa. I zato je on toliko bitan za nas iz razloga što ovdje se sučeljavaju antropogeni elementi davne arhitekture, ne govorimo o novoj, i prirodni ambijent koji ima svoju nemjerljivu vrijednost. Na izvorištu rijeka Buna daje prosječno oko 5 metara kubnih sekundnih vode, prosječno godišnje. Maksimalna količina prosječna iznosi 25 metara kubnih sekundi. Ona zapravo na ovom samom profilu nastaje kao srednje veliki tok, iako nastaje direktno od jednog izvorišta ili izvora i vrela koji nosi obilje vode i naprosto nemamo primjera
mnogo u Bosni i Hercegovini, koji nakon izvora odmah daju tok srednje velike veličine. Ima dužinu 9 km i uliva se u bunskim kanalima u Neretvu i prima sa lijeve strane još pritoku rijeke Bunici, o kojoj smo već govorili da ima negdje oko 2,5 metra kubna sekundna vode, pa kad se ovo pripoji, to je negdje prosječno Buna je vodonosna sa oko 7,5 metara kubnih sekundnih vodi. Znači, posljedice izgradnje malih hidrocentrala Buna 1 i Buna 2 bi bile devastirajuće po floru i faunu. Ovo područje je unikatno s obzirom da sa jedne strane se nalazi granit, a sa druge strane bunskih kanala se nalazi sedra, odnosno sedrena obala koja nastaje milionima godina kao posljedica lučenja određenih supstanci kao što je kalcij karbonat, a to su mahovine i razne biljne vrste. Komentari i primjedbe studije utjecaja koje sam ja radio su pokazali da na ovom području obitava 23 endemske vrste, između ostalog. Nalaze se neke vrste koje su ugrožene ili kritično ugrožene na IUCN-ovoj crvenoj listi. Pa možemo isto reći na mostu gdje ja stojim, neki 500 do 600 metara ispod, nizvodno se nalazi matište mjekousne pastrnke koja u toku perioda mrijesta, znači instinktivno migrira u rukavac rijeke Bune, jedan dio populacije, ostatak populacija ide uzvodno i mrijesti se. Znači, samim tim, izgradnjom malih hidrocentrala, bilo bi onemogućeno ovoj vrsti da ide i da se mrijesti i bilo bi devastirajuće po tu populaciju, odnosno populacije. Još jedna vrsta koja je vrlo značajna je glavatica, Salmo marmoratus, koja se također nalazi na crvenoj listi kao ugrožena vrsta. Sama činjenica je da kada je pisana revizija ribarske osnove za ribarsko udruženje USR Neretva 33, da je ta vrsta strogo zabranjena da se lovi. Znači, ako je ulovite, vi je morate vratiti. Imamo još jednu našu autohtonu vrstu, to jeste potočna neretvanjska pastrnka, jadranskog sliva, koja u zadnje vrijeme je postala jako rijetka. Čak šta više, jedna od hipoteza je da je ona maltene skoro pa u potpunosti decimirana. Mi moramo se boriti po svaku cijenu da se zabrani izgradnja malih hidrocentrala Buna 1 i Buna 2, ne samo da će to imati devastirajući efekat i utjecaj na floru i faunu, pa čak i za lokalne populacije koje žive u neposrednoj blizini. Znači, doće do plavljenja u toku visokog vodostaja u periodu kada je rijeka Neretva jako velika, čak dešavalo se da ovaj most, evo, na kojem mi stojimo sada pliva. Sama činjenica da mi imamo ovako nešto, ovo je veliki turistički potencijal i mi moramo iskoristiti priliku da se ovo na neki način promojiše, s obzirom da je 70. godina, kao što znamo, ovo bilo proglašeno zaštićenim područjem. Hidronim bunski kanali odnosi se zapravo na ušće Bune u rijeku Neretvu. To je predisponirani tektonski rasjed u koji se uliva rijeka Buna sa vodopadima u dužini oko 650 metara. Ovo je jedinstven hidrološki sistem jer je zapravo korito rijeke Une u predisponiranoj tektonskom koritu, prema kome se otprilike na 2 metra visine vodopadom završava rijeka Buna, lijeva pritoka rijeke Neretve, koja je vrlo izdašna i prosječno donosi negdje oko 10 metara kubnih sekundnih vode. Ovaj segment je veoma značajan i bitan zbog pojave i prisustva sedre, koja nastaje kao otopina kalcijum karbonata, pretvara se u kalcijum hidrokarbonat koji nosi zajedno voda i taj kalcijum hidrokarbonat se u odvajanju ugljičnog dioksida pretvara u skramu ponovo krešnjaka kalcijum bikarbonata, se naziva sedra,
bigar ili travertin. Ovaj dio je potpuno sedronosan i sedra kao pojava hidrografska nastaje u veoma čistim vodama koje imaju pH vrijednost negdje oko 7,5 i temperaturama vode negdje oko 9,5 do 10,5 stepeni Celzijusovih. Uvjet kod nastanka sedre jeste potpuno čista voda i sedra se izlučuje iz vode uzmajući CO2 iz vode, a on se može eliminirati na dva načina. Prvi način jeste turbulencijom vode, kada on izlazi iz vode i onda zaostaje skrama stijene ili kalcijum karbonata i ona na taj način se izlučuje i sortira u riječnom koritu oko blutaka kamenja ili oko sedrotvoraca kao što su mahovine, jer one zapravo i one koriste ugljični dioksid, dišu da bi zapravo umirale. Na ovaj način sedra raste. Rast sedre zavisi prevashodno od prirodno-geografskih uvjeta ili hidroloških uvjeta o kojima sam govorio. Ako se bilo koji element poremeti, onda sedra obara, odnosno ona se pretvara zapravo u suh oblik, a suh oblik se dalje troši i pretvara zapravo u pijesak. I zbog toga je veoma često napomenuti ili veoma važno da sedra nastaje ili raste u čistim vodama, a obara ukoliko su vode nečiste ili ima manja količina, protočna količina vode. Zbog ovoga govorim da je sedra na ovom području veoma bitna i ona je u odnosu na korito rijeke Neretve, koja u ovom prostoru brzo teče i odnosi zapravo ili erodira svoje korito, je sedra akumulirala negdje oko 2,5 metra visine vode u rijeci Buni. I zbog toga ovdje kažemo da je ona završava vodopadima iz razloga što tu sedra je narastala, a ne da je ona zaostala zapravo za donjom hidrološkom bazom rijeke Neretve. Zbog ovih razloga ovaj samokupni prostor koje nazivamo bunskim kanalima su veoma bitni i zbog toga što predstavljaju raritet, prirodni, hidrografski, biološki i tako dalje, ali u isto vrijeme taj raritet je veoma diverzitetan i trebalo bi ga sačuvati za onakav kakav jeste u budućnosti. Bilo kakve antropogene radnje u ovom slučaju na bunskim kanalima su neprihvatljive, jer bi zauvijek ovaj prostor ostao bez hidrografske funkcije ovako kako jest ona u prirodnom obliku. Ovo što se planira za izgradnju mini hidroelektrana na ovom području, i to protočnog tipa, na bazi onoga što smo vidjeli u projektnom zadatku, bi uništilo ovaj prirodni hidrografski sistem i onda on više ne bi funkcionisao po prirodnim osobinama, nego bi zapravo bio totalno antropogen. Iz ovih razloga bilo kakav antropogeni zahvat je nedopustiv, već se ovaj prostor treba njegovati i čuvati radi posjete znatiželjnika prirode i prirodnih rijetkosti, a naravno ovo je jedan od indikacionih elemenata koji može biti nadopuna turističkog sadržaja Mostara, Hercegovine i šire. Nalazimo se na bunskim kanalima. Ukratko ispričat ću vam problem i propuste koji se odnosili na pravne stvari koje se dešavale u procesu gradnje mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2. Kao prvo, želio bih spomenuti da lokalna zajednica nikad nije dala suglasnost za gradnju ovih projekata mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.
Drugu stvar što bi želeli istaknuti, ovo je zaštićeno područje po više osnova u kojom nije dozvoljena bilo kakva gradnja. Treću stvar, kao takvo područje ministarstvo nije smilo izdati okolinsku dozvolu koju je izdalo investitoru pod ovim uvjetima koje smo mi dokazali. Jednostavno ukazao da su urađene nezakonite stvari, da su urađene nepravilnosti i da kao tako sve to oborio i vratio u prvobitno stanje. Što se tiče izdavanja urbanističke suglasnosti, Odjel za urbanizam je 2 puta donio rješenje u korist nas, gdje je isto uvidio da su urađene mnoge nezakonite stvari i jednostavno investitor nije dopustio ni dao rješenje urbanističke suglasnosti za gradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.